Firma FMB d.o.o. je osnovana 19. oktobra 1998. godine i bavi se proizvodnjom plastične ambalaže. Tačnije, duvanjem PET ambalaže i brizanjem polipropilen posuda. Firma danas broji oko 100 zaposlenih u različitim sektorima. Sektoru održavanja, praćenja, kontrole kvaliteta, prevozu robe do kupaca, u proizvodnom pogonu i tako dalje. Kompaniju Energize upoznali smo kroz preporuke na projektima izgradnje solarnih elektrana na širem području Šapca i odlučili se da im poverimo kompletno projektovanje i izvođenje radova u situaciji kada regularni okvir nije bio u potpunosti definisan. Kompanija Energize nam je pomogla da nađemo način da izgradnju sprovedemo efikasno i u skladu sa svim standardima, tako da smo zadovoljni što povećanje cene električne energije čekamo sa solarnom elektranom na krovu. Nadamo se budućem proširenju saradnje.